Jedne noći jedan vatrogasni kapetan. Jean Harlow dobro izgleda u krzanoj bundi od nerca na izblijedilom posteru na zidu ženske garderobe jednog trećerazrednog kabarea u pariškom Pigalu. Noge vitkih transvestita upakirane u perje i ružičaste mrežaste čarape lelujaju prostorom u oblaku sladunjavih cvjetnih parfema. Eyeliner all over the place. Čuje se odbrojavanje. Van netko naglas odbrojava u metežu policijskih i vatrogasnih sirena. Specijalci čuvaju prilaz zgradi, a jedan stari vatrogasni kapetan u ruci drži veliki crveni okidač, koji prijeteći svijetli na noćnoj kiši. Nekoliko sekundi nakon toga kapetan je pritisnuo okidač i jedan je stari pariški kabare, prepun pijanih maminih sinova i lakih žena koje to nisu, na dani policijski znak odletio u noćni pariški zrak.